Oke sahabatku, sekarang Ki Haji mau dipotong rambut dulu. Biar tampan, babang tampan. Let's go. Nah, kali ini Ki Haji sedang dipotong rambut di langganan Ki Haji. Satu kepala sekarang masih berapa? 50 juta. Kalau saya bayar 100 juta? Oke. Siap. Rapihkan lah ya. A few moments later. Tapi saya nggak mau pakai, wah. Tiba-tiba ini ada lepas. Coba aku coba pakai. Ini mau coba pakai kita ini. Iya. Udah nangka sendiri. Ya, saya kenal begini. Pendek. Itu pinjam aja. Nggak apa-apa, tinggal pakai. Mana tadi? Ini. Cara pakainya gimana sih? Pencetnya. Ini. Sini, pencet. Bismillahirrahmanirrahim. Mau dihabisin. Mbak, oh bisa ya? Bisa. Lawan arah aja. Gimana? Gini. Lawan arah itu kan rambut numbuhnya ke bawah, dari bawah ke atas. Oh gitu. Dari bawah ke atas. Jangan nanggung nempelinnya, nggak kaki. Langsung tempel mantap gitu. Kalau ini sisain aja. Hah? Bagus ya? Udahlah. Ini dicas. Hah? Bisa. Hei, Kim Jong Un sudah dipotong rambutnya. Jangan lupa ditonton sampai habis. Oke, selesai potong rambut, kita mampir ke best friendku. Weh. Best friendku is my brother. Mister? I'm fine, Mister Ku. You my good? Yes, good. Yes, you good. You handsome. You cool. Thank you very much. Good. Ada apa ini? This is I have Yes. my food. My food for me? Yes. Alhamdulillah. Hey brotherku, lihat sahabat terbaikku. Baru datang aja sudah dikasih food lah. Apapun makanannya, teh gelas minum aja. Widih. Dicobain misterku ya. Alhamdulillah nih sahabat. Mana, Buri? Dikasih apa ini namanya? Pastel. Ini sopo iki? Hah? Oke ya, di bismillahirrahmanirrahim dulu. Kita makan. Nah, inilah pastel buatan Hamdan Sanoki. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Di sini apa nih? This is my telur, My telur, my sayur. my sayur. Yes. Halal. Yes, hello. Oke, No thank big you. no. No beef. No. Ini my friend, good. Best friend terbaik lah pokoknya. Thank you very much. Together? No. No. Thank you. For me? Yes. Oke, thank you. For you. Aduh, gimana nih sahabatku? Kerjaan lancar? Alhamdulillah lancar. Ya, masih berjalan dengan normal. Alhamdulillah lah ya, syukurin aja. Iya, kita harus bersyukur lah. Gitu, intinya gitu. Ntar aku punya makanan buat kamu lagi ini spesial banget buat kamu. Waduh, emang ya kalau kedatangan tamu itu semuanya serba dikeluarin. Inilah sahabat terbaik. Ini saya kemarin nyoba beli di TikTok. Apa ini? Ini namanya basreng sikil. Basreng sikil, wow. Yes, basreng sikil. Coba kamu harus cobain dulu. Oh, You like atau no?
Coba ya, dicobain. Silakan dicoba. Endorse Bismillahirrahmanirrahim. lagi. Apapun makanannya, teh gelas minumannya. Weh, di endorse lah ya. Ya, endorse. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata kriuk-kriuk sahabatku rasanya. You spill basreng sikil, you spill. Iki jenengane basreng sikil. Yes. Oh, jadi katanya ini ceker crispy lah ya. Oke sih, gurih rasanya. Biasa lagi sibuk dengan sedikit-sedikit hitung-hitung. Oh, lagi menghitung omset lah ya. Yes, biasa rutinnya sore hari. Seperempuas toko, ya beginilah. Jadi ini tuh pengusaha muda sahabatku, wajib ditiru. Jadi masa muda kita itu jangan disia-siakan lah. Wah, habis nih sahabatku, enak. Tidak apa-apa, makan aja. Saya tadi udah coba. Sedikit kriuk-kriuk. Deh, aya Kang Haji. Iya asa caang geuning ieu mukana. Ini atuh, kan ieu rambut anyar pas di barbershop. Barbershop mana, Ji? Mani bagus pisan geuning eta. Nya atuh, bukan make ku haji diantar. Senggol bukan nama jamin janda nempel selalu. Janda pirang sanes Kang Haji. Mun aya janda pirang mah arek mau ieu tah batur urang ieu. Aya barudak euy. Aya Kang Haji, tah si mana, Ji? Tinggal atuh. Asa beda teh. Heueuh nya, Ji, asa caang geuning ieu mah beungeutna teh. Eta asa sabeda geuning rambutna. Tah si cukur geuning. Nya atuh tos dicukur barbershop nomor Wahid bukan nama. Barbershop mana, Ji? Hayang urang gadinya geuning. Ami tampan ieu. Pak ieu urang ieu komok urang. Ilahar arek dipotong. Bejaan ke haji pokoknya mah dijamin tampan. Nu butut oke bisa jadi Wahid. Isukan lah Ji, ya rek anternya nah ieu si Aceng ieu tah rambutna kan geus digondrong pisan. Ieu mah mun rada dipotong mah geus rada caang beurnya. Nah, pas banget. Si Aceh kan gondrong, kita cukur model cepme. Ya masa Ji, gua mau potong cepak bagus, udah ganteng-ganteng kayak gini loh Ji. Gus, eta mau ngomongna laki itu pamali. Oh, iya pamali. Mun hayang Ceng, kayak ku abi dibawa ka barbershop teu Kang Haji. Cepak ngehe bae daek teu. Anu nagaretan tah opat. Nya, Bisa aja nih gagang sapu. nah anu sih yang ngomong, tah tutup toples. Tutup toples. Iya mah adek abang tutup toples sama gagang sapu. Sudah jangan berantem. Pokoknya Ki Haji ditunggu besok kabarnya. Pulang dulu. See you tomorrow.